أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Любовта на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи веселям ще спомена събития за случаи, свързани с любовта на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи веселям към Аллах. И всъщност целият му живот е бил като океан от любов към Аллах. Един пример за любовта на светия пророк салалаху алейхи веселям към Аллах е по време на битката при Ухуд. Записано е, че в деня на Ухуд светия пророк салалаху алейхи веселям беше назначил една група стрелци и ги призовал да не се местят от постовете си, независимо дали мюсюлманите изглеждали печелят или губят, те не трябва ли да напуснат своя пост. В крайна сметка обаче, когато мюсюлманите победили неверниците в битката, групата стрелци бил привлечен от идеята за съберат спечеленото от битките, както правили рутинно в тази битка, обаче за това напуснали своите постове, за да съберат печалбата от тази битка и за да ги съберат по-бързо. По това време Аллах се отвърнал от мюсюлманите и това, което изглеждало като победа, се обърнало към лошо срещу тях. И когато враговете на мюсюлманите се върнали отново и предприели атака, тогава довела до мъченическата смърт на 70 души мюсюлмани. В това време Абу Суфиян извикал, питайки за светия пророк салалаху алейхи веселям. Светия пророк салалаху алейхи веселям наредил на сподвижниците около него да мълчат. По подобен начин Абу Суфиян извикал, питайки за Хазрат Абу Бакър и Хазрат Умар. Светия пророк салалаху обаче отново им наредил да не казват нищо. И при това Абу Суфиян казал, че това със сигурност означава, че всички
те са мъртви, иначе щяха да отговорят. Хазрат Умар разенху не могъл да понесе да мълчи и отговорил, казвайки, че светия пророк Селам наистина е жив, и в отговор Абу Суфиян издигнал един висок глас, прославящ своя идол Хубал. Тогава светия пророк Селам не могъл да понесе това и наредил на сподвижниците да отговорят, като кажат: Аллах е най-великият и всевъзвишеният. Абу Суфиян отговорил, казвайки: ние имаме Узза, а вие нямате Узза. Светия пророк салалаху алейхи ва салям инструктирал сподвижниците да отговорят, като кажат: Аллах е наш помощник, а вие нямате помощник. С други думи, когато ставало дума за почет и слава на Аллах, светия пророк салалаху алейхи ва салям не се интересува от собствения си живот, а по-скоро, докато преди това бил инструктирал сподвижниците да мълчат по въпроса за Аллах, той им инструктирал да не мълчат, а да откликнат и да прославят Аллах. Хазрат Мирза Баширудин Махмуд Ахмад разиянху, втория халиф на мюсюлманска общност Ахмадия, е написал: онези мюсюлмани, които обградили пророка, но били отблъснати и хукнали отново напред веднага, щом видяли, че врагът се оттегля, те вдигнали тялото на пророка измежду мъртвите и Абу Убайда бин Ал-Джара хванал с зъби пръстените, които се били забили в бузите на пророка салалаху алейхи ва салям и ги извадил, губейки два зъба при опитите да извади металите, които се били забили в лицето на светия пророк салалаху. След малко пророкът се бил свестил и сподвижниците го били обградили, изпратили пратеници да кажат на мюсюлманите да се съберат отново. Разстроена сила започнала да се събира. Те ескортирали светия пророк салалаху алейхи ва салям до подножието на хълма и Абу Суфиян, вражеският командир, виждайки тези останки от мюсюлманите, извикал високо: убихме Мухаммад. Пророкът чул хвалственият вик, но забранил на мюсюлманите да отговорят, за да не узнае врагът истината и да атакуват отново. А
Тъй като и мюсюлманите били изтощени и тежко ранени, мюсюлманите се наложило отново да се бият с тази група врагове и не получили отговор от мюсюлманите. Абу Суфиян се уверил, че пророкът салалаху салам е мъртъв. Той последвал първия си вик с втори и казал: убихме и Абу Бакър. Пророкът забранил на Абу Бакър да отговорят отново. Абу Суфиян последвал трети и казал: убихме и Умар. Пророкът забранил и на Умар да отговори. При това Абу Суфиян извикал, че са убили и тримата. Сега Умар не е могъл да се издържи и извикал: всички сме живи и с Божията милост сме готови да се бием с вас. И отново Абу Суфиян надал своя вик: слава на Хубал, слава на Хубал, защото Хубал сложил край на ислама. Хубал е техния идол на враговете. Пророкът салалаху алейхи салам не могъл да понесе това хвалене срещу единния Бог, Аллах, за когото той и мюсюлманите били готови да жертват всичко. Той отказал да поправи изявлението за собствената си смърт. Той отказал да поправи изявлението за смъртта на Абу Бакър и Умар. Но тъй като били останали малка група от войската му, но не издържал и не би понесъл да обиждат единният жив Бог. Вражеските сили били големи и бодри, но сега врагът бил обидил Аллах и пророкът не можел да понесе подобна обида. Духът му бе възбуден. Той погледна гневно мюсюлманите, които го били обградили, и казал: защо мълчите и не отговаряте на тази обида към Аллах, единствения Бог? Мюсюлманите попитали: какво да кажем, о пророко на Аллах? Той им казал: кажете: само Аллах е велик и могъщ, само Аллах е велик и могъщ, само Той е най-великият и почитан, само Той е най-великият и почитан. Мюсюлманите извикали съответно този вик, зашеметил врага. Те стояха огорчени от мисълта, че пророкът все пак не е умрял, и пред тях стояха шепа мюсюлмани, ранени и изтощени. Да ги довършат беше достатъчно лесно, но те не смееха да атакуват отново, тъй като били доволни от своята победа, която бяха спечелили. Те се върнаха и, правейки голямо представление на радост, светия пророк салалаху алейхи васелам не би позволил дори намек за съдружаване с Аллах. И веднъж по време на разговор някой казал на светия пророк салалаху алейхи васелам: каквото ти, Аллах, желаете. Светия пророк салалаху алейхи васелам казал: съдружавал ли си ме с Аллах?
Трябва само да кажеш каквото Аллах пожелае. और बाद इनकार करने वाले थे जिसने तो ये कहा कि हम पर अल्लाह ताला के फजल Светия пророк салалаху алейхи ва салям също е бил загрижен पर ईमान लाने वाले за факта, че जिन्होंने ये कहा гробовете не трябва да се превръщат в място за поклонение. Жалко е, че днес виждаме мюсюлмани да се поклонят пред гробовете и светилищата на своите духовници и водачи. Записано е обаче, че докато светия пророк салалаху алейхи ва салям е бил в последната си болест, в последните си дни, светия пророк салалаху алейхи ва салям се е молил Аллах да прокълне онези, които преди това са направили гробовете на своите пророци. По този начин светия пророк салам е проповядвал сериозно отвращение към поклонението пред гробовете. Веднъж невярващите помолили светия пророк салалаху алейхи ва салям да им разкаже за Бог и след това Бог разкрил हर पूछने वाले को यही जवाब काफ़ी है कि शिर्क क्या है जैसा कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया है कि इसबाब पर भरोसा नफ्स पर भरोसा अपनी लियाकत पर भरोसा अपनी दौलत पर भरोसा अपने ख़ानदान और कबीले पर भरोसा अपनी औलाद पर भरोसा गर्ज के той не е родил, चीज़ जिस पर इंसान खुदा ताला нито е роден. भरोसा कर सकता Светия пророк салалаху алейхи ва салям है वो शिर्क का मुर्तकिब होता है се е възползвал от всякаква възможност रहना चाहिए कि हम शिर्क से बचे रहें इस पर अमल करें और अल्लाह ताला की मोहब्बत दिल में पैदा करते जाएं да говори за मज़ीद बारीकी से एक जगह единството на Аллах महमूद बिन लबीद बयान करते हैं и да предаде това послание на другите. सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का खौफ है वो शिर्क असगर है साहबा ने Когато вали дъжд, някои от враговете са склонни да казват, че вали поради определена звезда. क़यामत के दिन Веднъж, когато валял дъжд, के लिए तुम светия пророк салалаху алейхи ва салям казал, че който казва, पास जाओ और देखो че вали поради Божията милост, बदला मिलता е от неговия народ, है उनको दिखाने के लिए करते а тези, които казват, че вали поради звезда, यानी लोगों не са от неговия народ и не вярват в Бог. को अल्लाह ताला को सख्त नापसंद След това хората засвидетелствали, че никой друг освен светия пророк салалаху алейхи ва салям दिखावे के लिए не е имал толкова дълбоко разбиране इस गहराई за единството и величието на Аллах. क्या अमल है क्योंकि अगले जहान में कोई वसीला इस तरह काम नहीं आएगा अल्लाह ताला का फजल ही है जो काम आएगा और आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल और आपकी इताअत और मुताबिक Веднъж होने वाली चीज़ है जिसको अल्लाह ताला ने पसंद फरमाया है खुद क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि फत्तबिऊनी светия пророк салалаху алейхи ва салям ऐलान करवाया कि लोगों से कह दो कि मेरी इत्तिबा करो अल्लाह ताला तुमसे бил попитан फिर एक हदीस में आता है какво отвежда човек в рая रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम и какво в ада. अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने उस शख्स के लिए Светия пророк салалаху алейхи ва салям казал, जिम्मे ले लिया है कि मैं या तो че този, който приписва съдружници на Бог, उसे वापस लौटा ще влезе या उसे जन्नत में दाखिल करूंगा в पता होगी या अगर ада, तो वो जन्नत में दाखिल а този, който не приписва съдружници на Бог, रसूलों की तस्दीक ने ще влезе в рая. के लिए निकाला हो И कि ईमान मजबूत същият принцип важи и днес. बैत का हक अदा करते हुए जिहाद के लिए निकले और अगर मुझे इस बात का ख्याल ना होता कि मैं अपनी उम्मत को मुशक्कत Тези, които разчитат единствено на светските средства, अल्लाह की राह में на собствените си способности, फिर मारा जाऊं
на семейството си или на децата си приписват съдружници на Бог, светските средства няма да бъдат от полза в отвъдния живот и по-скоро само Божията благодат ще бъде от полза, за да се възползват от нея. Бог е заповядал на всички да следват примера на светия пророк салалаху алейхи ва салям. Светия пророк салалаху алейхи ва салям веднъж казал, че Аллах е обещал на този, който се заеме с неговото дело, ще бъде победител или ще влезе в рая, ако бъде убит като мъченик, стига да е имал твърда вяра в Аллах и неговия пратеник салалаху алейхи ва салям. И именно тази твърда вяра го е подтикнала да се заеме с това дело. Тогава светият пророк салалаху алейхи ва салям казал, че ако може, ще бъде убит мъченик и ще се върне на този свят, само за да бъде убит отново и отново, единствено в името на Аллах. Когато светия пророк салам пътувал към Бадър, по пътя срещнал мъж, известен в Арабия с своята храброст и бойни умения. Въпреки че е бил невярващ, той предложил да се присъедини към мюсюлманската армия. Сподвижниците били много щастливи от перспективата да получат такова подкрепление в армията си. Но светия пророк салам го попитал дали вярва в Бог. Той отговорил, че не вярва. Светия пророк салам казал, че трябва да се тръгне и че няма да приемат никаква помощ от него. Докато мюсюлманската армия напредвала, същият мъж отново срещнал светия пророк салам и светия пророк салам обаче му казал отново да се тръгне на по-голямо разстояние. Същият мъж срещнал отново светия пророк салам и този път заявил, че вече вярва в Бог. Едва тогава светия пророк салам му разрешил да се присъедини към мюсюлманската армия. По този начин, независимо от обстоятелствата, вярата в единството на Аллах винаги трябва да бъде на преден план. И тук сега разбираме и виждаме, че светия пророк салам не харесвал хора и не е търсил помощ от хора, подкрепа от хора, които не вярват в Аллах. Светия пророк салам винаги е бил заед с споменаването на Аллах. Записано е, че има 4 неща, които човек трябва да каже, които са по-добри от всички други твърдения. И ако човек започне нещо с едно от тези твърдения, тогава то ще бъде благословено. Тези 4 твърдения са: Хазрат Муслим Ауд е написал, че
Вижте състоянието на Светия Пророк Селам, какво е било, неговите дела, какви са били, неговият характер е бил от най-възвишените и след една добрина, друга добрина е допринасял и винаги е бил един от най-добрите и много се притеснявал да не наскърби Аллах с нещо и винаги се опитва да му благодари за състоянието, което е днес. И винаги правейки изтъхвар, търсейки прошка, милост, Хазрат Абу Хурейра разказва, че Светия Пророк Селам е казал, този хадис е на Бухари. Светия Пророк Селам е казал, аз най-малко 70 пъти съм на ден търся прошка от Аллах и тук е записано, че Светия Пророк Селам винаги е бил заед с споменаването на Аллах. Хазрат Айша разказва, че винаги е правил зикрилахи, споменавал е Аллах. И също е записано, че е имал 4 неща, които човек трябва да каже, които са по-добри от всички други твърдения. И ако човек започне нещо с едно от тези твърдения, тогава то ще бъде благословено. И тези 4 твърдения са: първо, Субханаллах, свят е Аллах, Алхамдулилlah, второ Алхамдулилlah, цялата възхвала принадлежи на Аллах. И трето е Ла илаха илlallah, няма друг Бог освен Аллах. И четвърто, Аллаху Акбар, Аллах е най-великият. И в тези думи има бъркат, има блага, благослови. Ако човек във всяка една работа и винаги споменава тези 4 неща, тогава има много благослови от тези неща. Веднъж някой отишъл при Светия Пророк Селам и казал, че правилата на Ислама са станали твърде много за него и че не може да ги спазва всички. Той помолил Светия Пророк Селам да определи няколко, върху които да се съсредоточи. Светия Пророк Селам казал, че той трябва постоянно да почита Аллах. В друго предание е записано, че Светия Пророк Селам е казал, че най-доброто извинение, най-доброто изказване е да се каже, че няма друг Бог освен Аллах, а най-голямата молитва е да се каже, че цялата възхвала принадлежи на Аллах. Светия Пророк салалаху алейхи ва салям е казал, че винаги, когато Светия Пророк салалаху алейхи ва салям получавал добри новини, той веднага падал в поклон
за да благодари на Аллах. Записано е също, че светия пророк салалаху алейхи васелам е казал, че преди да заспи, човек трябва да се измие, както се прави преди молитва, след което да легне на дясната си страна и да се помоли: о Аллах, аз се предадох на Теб, поверих Ти делата си и Те направих моя опора. Страхувам се от Теб и Те обичам. Няма убежище освен Теб и нито място за спасение. Спасението е само в Теб. Вярвам в книгата, която си ни спослал, и в пророка, когото си изпратил. Светия пророк салам е казал, че това трябва да бъдат последните думи на човек преди да заспи, така че ако почине на сън, това да са последните му думи. И когато си е лягал, светия пророк салам поставял дясната си ръка под дясната си буза и казал: Аллах мой, нека животът ми и смъртта ми бъдат само за Теб. Когато се е събуждал, светия пророк салам казвал: цялата възхвала принадлежи на Аллах, който ни е дал живот след смъртта и при него ще се върнем. С други думи, светия пророк салам се е уверявал, че преди да заспи е уредил, той се е споменавал делата си, като се помолил животът и смъртта му да бъдат само за Аллах, а когато се е събуждал и благодарил на Аллах, че е благословил живота му и му е позволил да се събуди отново, светия пророк салам казал, че е най-угодно на Аллах в момента на смъртта човек да е заед с споменаването на Аллах. Днес мюсюлманите погрешно смятат, че най-благородното дело е да се излезе на война и да се поразяват неверниците. Светия пророк салалаху алейхи васелам обаче веднъж казал на своите сподвижници, че дори по-добре от това да се излезе на война за каузата на Аллах е да се остане заед с споменаването на Аллах през цялото време. Това е най-великата форма на джихад. Светия пророк салам казал, че нищо не може да спаси човек от Божието наказание, така както споменаването на Аллах може да спаси човек от Божието наказание. Тук човек може да разбере, че светия пророк салам винаги е имал предвид и се е спомнял за смъртта и винаги е подготвил своите неща, че може би всеки момент Аллах може да дари смъртта, и затова винаги последните му думи били към Аллах: о мой Аллах, аз отдавам своя живот изцяло на Теб и моя живот и моята смърт
нека бъдат само за теб. मौत को याद रखते थे। इसी तरह ये दुआ भी इस बात पर शायद है। एक और दुआ भी है, आप अपनी ज़िंदगी की И तो आखिरी घड़ी няма और जब आप никакво място रब से за फैसला कर लेते, गोया हर एक तगय्युर के लिए तैयार हो जाते। चुनांचे हज़रत बरा बिन आज़िब където човек може да се скрие हैं и да избегне Божието наказание. जब अपने बिस्तर पर जाकर लेटते, Нищо не може да спаси човек от Божието наказание. मैं अपनी जान Затова споменаването на Бог तुझो तेरी तरफ е голямо значение. मामला तेरे हाथों में देता हूँ और अपने आप को तेरी पनाह में देता हूँ। तुझसे नफ़ा का उम्मीदवार हूँ, तेरी बड़ाई और इस्तिग़ना से ख़ाइफ भी हूँ। तेरे गज़ब से बचने के लिए कोई पनाह Какъв е бил този човек, че от сутрин मगर यही कि तुझी से до तो पनाह तलब है। през нощите मैं इस किताब और винаги е споменавал Аллах रसूल को जो तूने भेजा и вечер винаги, като е заспивал, се събуждал в съзнанието, че трябва да става отново и да споменава Бог. बंद करते वक्त इसका हिसाब कर ले, И मगर खुदा той е отдал своя живот अपना हिसाब किताब изцяло на Аллах. जो हिसाब है उसे साफ नहीं करते, इसकी कुर्बानी होती है। Споменава се मगर कैसा बरगुज़ीदा वो इंसान था от जो सुबह से शाम Анас бин Малик, खुदा के फ़राइज़ अदा करने че Светия Пророк ﷺ е казал: उन्हें अदा न करता от сутрешната молитва до изгрев на слънце कि वो भी अपने फ़राइज़ को अदा करते हैं या नहीं, मगर रात को सोने से पहले अपनी तमाम е сядането между сутрешните хора, които са участвали в молитвата, е толкова радостно и щастливо, че сякаш човек освобождава जान को पूरे तौर 4 роба करके и това е народа на Исмаил. और खुदा के हाथ में अपना हाथ न दे लेता। रिवायत में आता है, हज़रत इब्न अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह Как е възможно, सुबह की नमाज से че да се споменава някъде Аллах, जिक्र करने वालों да се बैठना моли човек на Аллах и аз да не участвам там? ज़्यादा महबूब है। और असर की नमाज से लेकर सूरज के ग़रूब होने तक अल्लाह का जिक्र करने वालों Той е съветвал дори своите गुलामों के आज़ाद करने से ज़्यादा своя джамаат, अल्लाह ताला से मोहब्बत की वजह से че अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वालों और इसका जिक्र करने वालों को हज़रत इस्माइल की औलाद अपने रिश्तेदारों अपने करीबियों पर फ़ौक़ियत दी है। човек да споменава до последния си дъх Аллах लेकिन ये и दुआएं дори когато наближи मुमकिन है момента на смъртта, अल्लाह ताला की मोहब्बत последните ти думи да бъдат मैं इस मजलिस से दूर हो जाऊँ। за Аллах. अल्लाह अल्लाह क्या शान है। मोहब्बत इलाही की कि लोगों में भी जो पैदा कर रहे हैं आप और ख़ुद ही अपने अंदर इंतहा तक पहुँची हुई है ये शान। फिर अपने मानने वालों को नसीहत करते हुए कि तुम अल्लाह ताला की मोहब्बत और ज़िक्र में हर वक्त डूबे रहो। आपने फरमाया अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल ये है Сподвижниците मौत इस हालत में आए। са споменавали, че най-благородното дело е में आता है हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु споменаването на Аллах, कि नबी а както дори днес क्या много погрешно अमल ना बताऊं мюсюлманите смятат, बेहतर है че най-благородното дело е да се излезе на война तुम्हारे दर्जा и да се поразяват неверници. और तुम्हारे लिए Светия Пророк ﷺ обаче веднъж казал और इस на बात своите сподвижници, че най-доброто तुम उनकी и по-добре от това да се излезе на война लाई हो за каузата на Аллах लगायत हो е да се остане заед с споменаването на Аллах през цялото време. इतना Това е най-великата форма на джихад. क्यों नहीं И Светия Пророк ﷺ казал, че нищо не може да спаси човек फिर मुसलमान от Божието наказание, така както споменаването зикриллахи अपनों लोगों е споменаването на Аллах. सबसे बड़ा गुनाह है। बहरहाल तो यहाँ आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि इससे बेहतर है जो मैं बात तुम्हें बता रहा हूँ, जो तुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो अल्लाह का जिक्र है।
अल्लाह का जिक्र करो, ये सब जिहादों से बढ़कर जिहाद। Цялата възхвала принадлежи на Аллах. मुसलमानों पर भी इल्ज़ाम लगाया जाता है, तो तालीम तो ये है। Аллах е най-велик. जबर Това ми харесва най-много. Светия Пророк Салам е казвал, जिक्रुल्लाह से че тези думи, अल्लाह के अज़ाब से това са नहीं है। अल्लाह का дори в последните си думи, बहुत सारी बातों से Светия Пророк Салам е харесвал тези думи най-много, अल्लाह की मोहब्बत की वजह से които е वक्त जिक्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को описвал любовта си към Аллах. रिवायत में आता है, Веднъж Хазрат Айша, разиянха, बयान करते हैं, съпругата на Светия Пророк Салам е записала, अगर मैं कहूँ че в последните му мигове Аллах е дал सब на Светия Пророк Салам избора ला इलाहा इल्लल्लाह да отиде при него कोई मबूद или да остане в света, след което Светия Пророк Салам е казал, तो ये मुझे Аллах е най-великият от сподвижниците. सूरज तलू होता है। Това са били последните думи ये मोहब्बत इलाही का на Светия Пророк салалаху алейхи васелам. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक पर इसी महबूब हकीकी का नाम था। इसी वजह से हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे और आप तंदुरुस्त हालत में थे, उस वक्त के कोई नबी Тогава аз разбрах, फरमाते थे че कि वो जन्नत में अपना това са онези думи, които ни е казвал, и тогава разбрах, че той отива при Аллах. फिर इसको इख्तियार दिया जाता है। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम И тогава करीब आया, हज़रत आयशा कहती हैं जब ये आम सल्लल्लाहु Хазрат Айша споменава, को जन्नत че неговите последни думи са били, हिफाजत वक्त आया, Аллах е най-великият от हज़रत आयशा कहती हैं сподвижниците. रोशनी तारी हुई, फिर आपको फाका हुआ और घर की छत की तरफ आपने नज़र बुलंद की, फिर फरमाया अल्लाहुम्मा रफ़ीक आला, ए अल्लाह रफ़ीक आला। मैंने कहा अब आप हमें इख्तियार नहीं देंगे, अब तो अल्लाह के पास जा रहे हैं, लगता है इस बात से मैं समझ गई Светия Пророк Салам जो आप हमसे सेहत में बयान किया करते थे, съм видяла, इख्तियार मिल रहा है तो अब तो मैं अल्लाह के पास जा रहा हूँ। видях, हज़रत आयशा той, रज़ियल्लाहु अन्हा ने बयान किया той е обичал много जो आप да прави мисвак, да почиства своите зъби हज़रत आयशा и रज़ियल्लाहु अन्हा और जगह बयान करती हैं कि मुझ पर अल्लाह की नेमत той е намекнал, че да му се даде отново и така मेरे घर में मेरी बारी के दिन му се даде мисвак умекотен ये कि अल्लाह ने да почисти своите зъби и уста. आप और आपके लोग आपको जमा किया, इसके जमा होने की वजाहत वो इस तरह करती हैं कि Пред него е имал купа с вода, उनके हाथ में मसवाक той си е измил ръцете и лицето, извикал Ла илаха илlallah, कि आप उसकी तरफ देख रहे हैं, няма друг Бог освен Аллах и няма друг मैंने अर्ज़ किया, на когото да се покланяме. मैंने सर से हाँ का इशारा फरमाया, मैंने वो आपको दी तो आप И тогава मैंने अर्ज़ किया извикал Аллах е най-великият от сподвижниците и починал. आपके सामने छोटा बर्तन था, यानी मुंह में डालकर फिर नरम किया उस मसवाक को, आपके सामने छोटा Светия बड़ा बर्तन था, रावी को बर्तन के साथ Пророк Салам е имал възможността पानी का बर्तन था, да остане на света चेहरे मुबारक или да отиде при Аллах, но той е отговорил, аз искам да отида при своя Създател, при своя Аллах, मौत की सख्तियाँ и е отговорил силно. ने अपना हाथ उठाया और कहने लगे फिर रफ़ीक़ आला Той е отговорил, че аз тук не искам да стоя вече, बहुत हो गए। и извикал силно, Аллах е най-великият от сподвижниците. Това са били последните му думи на Светия Пророк Салам. खुदा ताला ने आखिरी वक्त में मुखय्यर किया, यानी इख्तियार दिया था कि अगर चाहो तो दुनिया में रहो और अगर चाहो तो मेरी तरफ आ जाओ। आपने अर्ज़ किया कि ए मेरे रब, अब मैं यही चाहता हूँ कि तेरी तरफ आऊँ, और आखिरी कलमा आपका जिस पर आपकी जान मुतहर रुखसत हो गई यही थी कि बिर रफ़ीक़ आला, यानी अब मैं इस जगह रहना नहीं चाहता, मैं अपने खुदा के पास जाना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने आप मुख्तार किया कि अगर ज़िंदगी ख्वाहिश है तो यही होगा, मगर आपने फरमाया कि अब मैं इस दुनिया में रहना नहीं चाहता, चुनांचे आप अल्लाह ताला के हुज़ूर हाज़िर हो गए। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि वसल्लम अला मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम इन्नका हमीदुन मजीद।
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر